Men ойлаймын 3 sotik болса керек да. 3 sotik бізде мысалы үшін көшеттерімізден ортып ұзап тұрған болса, ошо 3 sotik керек. Ошол жерге 1 гектарға 4400 бата тұрған болса, 3 sotikке 120 көчет болады да. 120 көчет өтті аздеңдеп қарай тұрған бола тұрған болса, қараса да, ошол эмеден 120 көчеттен жөнінен 2 тонна алма алып тұрса болады. Үйдің жанында да болады. Хорон неменен сеткаменен курчап, ошону өзүңүздүн колуңуздагы подручный предметтеринен жасап немесин. Стойкаларын, спальнерлерин коюп, үстүн баягындагы туруп, бун навеске баягы көк палатка бар го бизде. Ошого окшогон палатканы жаап туруп, эмеден сактап, жанагы чымчык, кымчыктардан ошол жерге кокон нерсе алсаңыздар болот, бар жокты жасап алсаңыз, болгондо ошого жылайт керек да. Анан мына немеде Өзбекстандын бир Анжан районунда бир анжир өзү мурда анжир сапоз болуп калган, жаман анжир ишеткен, ошолордон буларга үй курганы 8 сотиктен участок берген экен, ошол 2 сотигинен же 2,5 сотигинен үй салган. Калган эмесине баардыгы тегиз анжир өстүрөт экен. Ошол эле кичинекей эле кыштактан бир 1,5 миң үйлүү кыштактан bir günde ошол Анжан облусун полностью потребностун жаап турган анжир чыгарып турушат экен. Көчөдө бардыгы неме кылат экен, бир адам келет экен, анжир алам деген, баягылар бардыгы алып чыгып келет экен. Жанагы немелерге тиздирип, өзүнүн идиштерине, пластмасс идиштерге ошол тиздирип туруп акчасын төлөп алып кетет экен. Апарып ол үстүнө кичине коюшуп сатат экен. Бузулуп калгандарын варенье кылып коюп кайра кышка сата берет экен. Мына эзилип кеткендер. Bir de кичинекей ошол 1,5 миң үйлүү кыштап Анжан облусун полностью обеспечить да ошол нормально киреше алат экен ошол жерде. А бизде ондой жерлерибиз аябай көп, бирок ого биз көңүл бөлбөйбүз. Анан бизде ага мындай пайдаланганда 400 гектар жерде 4 ечкини кууп жүрө беребиз да. Энергия табиғи пайдаланабыз жерлерибизде. Эгерде мына башка бир мамлекеттерде ошондой жайыктар боло турган болсо, булар эч эле ойлонуп туруп, буга бир мындай эме киргизип коет эле да, баягындай эко охота, ошол жерде мына ушундай сактабой эчкилер бар, жапай эчкилерден дагы жакшы жүгүрөт, жапай эчкилерден дагы жакшы көрүнүктүү дагы мындай башкача да мындай. Ошондой эчкилер бар. Ошолорду чыгарып туруп баягы бир мындай арка, мисалы үчүн алай арканы деп туруп, багып туруп, баары жерди тосуп кылып коет эле дагы, анан арабтар самолет менен Ошко келет эле, Оштон келип туруп, 1 саат, 1,5 саатта алайга келет эле, баягы жерге барып туруп, бир эчкини атып кеткенине 50 миң, 60 миң доллардан акча төлөп турат эле. Өзү бир айдын бюджети 50 миң, 60 миң доллар болуп турат. Азыр бир эчкиге ошончо акча төлөп турат. Ол этин дагы жебейт, этин өзү баягы ечип барган эгил бала чакасына эле жедирип коет эле. Ушундай эмелерди придумать етіп, әрекет қылған жаштар шығыш керек бізде. Анан мына азыр арабтар айтып атат да, арабтар келіп, шундай айтып атат, біз мынандай завод құрайлы, андан завод құрам десең, мен саған бір тиын беремін дейді екен. Неге десе, сендерге завод құрып алам, сендерге тоқой қылдым, мен саған ақша беремін дейді екен. Мен тоқойды не қылып аласың, тоқойды сен жасайсың, мен келемін дейді екен. Мен келіп, мен саған ақша беріп тұрамын, тоқойды көргеніне келгенде. Қандай соның шундай эмелерибизди, жаратылышыбызды биз малды бейадеп багып, малдын санын өтө көбөйтүп ташладык дагы. Ошол малдан, мисалы үчүн 1000 малдын рентабелдүүлүгүн эсептеп көрө турган болсо, мына Кашкар кыштакта багылып аткан 100 малга жетпейт да. Кашкар кыштактын адамдары малдарды мына 4 сотик эле жеринде багып атат, күнүнө ар бир малынан болгоду дегенде 600 сом, болып қалса 1000 сом киреше алып жатыр. Ошонун бардыгы неден болуп атат? Бизде тоют аябай көп дейбиз, бизде суу бар дейбиз, бизде жаратылыш бар дейбиз, неме дейбиз. Бирок барып малдар жейт, мал бирди жесе төртөөнү тебелеп атат да. Төртөөнү тебелеп атат. Барып биздин мына азыркы мал жүрүш, ушинтип мал багышыбыз акырында барып туруп, мына жаратылышыбызды бардыгын
жоқ қылып тастайды. Мен өзім мына Чыйырчықта өскенмін. Чыйырчықта мен 9 классына шейін атам неменің малын бағады эле. Мына Шарқан деген Өзбекстанның малын бағады эле. Шарқанда. Анан Алтынкөлдүн малын бағады эле. Ошол жерден Чыйырчыкка келип биз Бешконучта ошол жерде турат элек. Бешконучта турганда баягы кыя жолдор бар да мындай неме. Көп болсо шунча эле да. Баягы жерде анан астында дагы чөп турат эле да. Ат басканда ой бери чыла болуп калган жеринде неме чөп болуп калбаса алган мал түрлүү дагы бир мына чөп өсүп турат эле да. Бул жакта мына немесин токойун карасаң кыр мал эле. Кеткен токой баягы жерде көзүн ушундай сүйүнө турган жерди барып туруп не кылып таштады. Баягы жерге барсаң как будто бир мындай чоң бир аждар келип бар жокту мойсоп кеткендей эле болуп калды. А ушулардын баардыгы азыр ресторандарда иштейт экен, же болбосо бир офисти баягы шифрлеп жууп, дворник болуп, жардамчы болуп, аябай айлыктары жакшы экен. Биздин акчага 30 000, 40 000 айлык жөнүндө мындай ночной сменде турган балдар алып атат. Ошентип өзүн дагы багат и окуп да келет. Эгерде балдарыңарды окууга жиберем десеңиздер, менин номеримди жазгыла. 0550 0550 20 0007. Анан ушул номерге эле чыкканы дагы, тамырдан чыкканы дагы өзүндөй болбойт. Себеби дегенде буну улаш керек да. Полный улатып чыгасыз, ошол жактан алып келип прибой, подбойуна улатып чыгышыңыз керек, анан ошондой иштей керек. Бул майда болуп калат да мындай. Турмуштар тамырдан чыккан жакшы деп жөнөтүштү да. Мында bir семинарımız var ekan, mal şarması boyunca, merinos boyunca sorular var. Şu sorularına cevap verseniz. Meni sorusu söylemeyin diyor adam. Sorularınız olsa sorularınıza cevap versin. Benim familiyam Kalyapov, atım Tarbiz. Ben bu helikopterleri ben tanıyım, mesela ben tanıyım. Uşul Merinos boyunca Kırgızstoğu Merinos degen paroda var. Uşul parodanın aktarını Amerika'da küçük videoda uşul Merinos boyunca kanday cumhurlar olsa uşulardan ben kaçsam. Hani ki kalan Respublika boyunca da işte malumat hatırlayıp gideyim. Biz 2019 yılı May ayında Iyun ayında Toluk Kırgızistan'da katılıp çıktı. Amerika'da getirip 5 bin kilometre ayarlamıştı. Kim Merinos boyunca bakkan korularının barısına girdiğin yer getirdi. Biz 10 yılda bir şunday hapsiyat oynayacağız. Ekspedisyon yürüyeceğiz. Oğa Ayşarma Ministerliği, Kirniz, Akademiya Nauk, Statkonlu'nun var, her bir vakıda jeke fermiler var, her oblaşta Prezavotlarının direktörleri, hadisleri katışat. Şunday onu durup bir 8-10 adam Toluk Kırgızistan'da tutulup çıkıp, ol boylarını Toluk hapset oyunda tüzüp, Tarzada tartılgan, cümlörde alıngan, ölçölgöndağı, biz her 10 yılda bir şundan bir hapset ediyoruz da. Toluk Manaka'da Kırgızistan boyunca malumatımız var. Yani sizde de kanday sorular olsa olsun birine söylüyor. Bu kadar. Merinos'tan değil de tavuk açtıkta, Anşice'den tavuk satın alsak olur. Yani Manaka'da koyduğun sanı Kırgızistan boyunca köp Talas'ta Göl'dü Narın'da. Küçükte asıbayların biri ne alıp bağlıkta katı tatlıkta 3 boy var. Bunlardan özleri göbeytip üreteğinde çizgem çalışın 1000 boy gerek olsa o yaktan satılmayız, tamam mı? Bu sonuçta önemli boy göm Talas'ta gördü beyaz tutmuş boyca otolar. Şu yakta da Orta Maya birkaç bir seminer öptü.
Uşuda dağlardan koyuyorundan da aytkan da kim bin boy, bir canım bin boy alırsa uşakta sütü boyla sıçrat eken. Andan keyin Samsun'da var, Göl'de var. Şimdi çıkartan parodadan özünde yok mu satma? Kim parası? Özünde paroda çağında yapmayız. Yok, Kırgız doğu meyil olsun, bu paroda Kırgızistan boyunca esefrinde. Sonra özünde var mı yok mu? Satma. Yol bize satmada var, hem sizge bir olsun gerek olsun, 500 boy gerek, 1000 boy gerek, sizge soluk boylar gerek. Mesela satmada sizge kosmos boylar dese satıverir. Ha sizge yer gerek de, sizge töy yönetim boylar gerek. Ben uzun dönemde söylüyorum. Daha bu yerde biz sana süreçlerine daha bir söz açıldı. Biz bu yerde oturanlar bazı hadisleri kendisiz. Bizde elde bayanlar bir söz getirirler. Mirinos dedi, Paris'i Mitis diyor. Mitis de gelin manisi bu aralaşma denen söz. Arınlaştırma denen söz. Yani biz Mirinos usullarına gelip Cengiz'i Karakoylarına koyduğumuz paradan çıkardık. Avuşun ortadaki koylarda Mitis. Arlaşma denen söz. Demek ki şurada sözlerde aytmayın, hadis bulunduğunu yine açıklayacak. Bizge Mirinos koy gerek, biz Mirinos koyduk bakalım. Bizde şurada Ayça'nın isminde işte gelen hadislerinde söyleme bir ön açtım. Bayağı da bizde bunun Kırgız veya Cündü parolasıydı Vatalatay'da. Hazır biz onu Mirinos diyordu. Ne ayırması var? Ayırması Mirinos degen bu öte sıfatlı cür degen söz. Başka taktan gelgende aytakta koy kaysı paroda. Mirinos deseniz nasıl onların cürün sapatı öte orada degen. Bizde o şimdi ihtiyacına oturup tetkik beyin atar, o şeyde canım atar. Uyan cündü paroda göründü, asıl çağırır. Yani o şu Mirinos'larda bu cebe bayağı da birinciden kança boy baktığında bayağı da oyuz var değil mi? Kança boy gerek. Biz onun tolu kanıklarından yine çiziminde o Kırgızistan'da uçuşa boy tavlağı tavıl var. Mesela şu nasıl gelip benim 2020 yılı alayla Ceyman'ın boy gerek olsa anda benim sizge oylanımda top bir Kırgızistan'dan suraştırsam bizde şu çarmalar kim koy bakanlarının barsın çizmesi var. Şahsı benim bolu, Nekimde Zavut bolu, Nebler bolu, Narkında bolu, Gölde bolu, Talas'ta bolu, Oşta bolu, barsın çizmesi var. Alayının bayanısı var. Anangin o var. Bizge Fransa boy gerek, kimde var degende biz şu malumatı tavuk açık koysuz bir gün. Ceyman'ın degenden ne güzel yapılalı. Yok bir 1000 boy gerek, 2000 boy gerek dese anda o başka söz. Yani süre şöyle diye mülaciyede var. Mülaciyede bar boylar satan da orada. Anangin onu sırasıge açık bile onu bari durmuş yapta görüp şu cergilüktü pazarda bazı kança gidiyor. Asıl benim bazı sırasa bir basla etmeyi. Şeyimin onunla akabayım. Primer açın mümkün. Munçak olsun mümkün. Bileşikte bazar arası özgür bakar. Hani bu yerde parmağında pazarda en müstahsın. Gülçöre pazarda bir nokta kança var. Yok. Siz Talas'ta baksanız, Talas'ta pazarda girseniz, yerde boy satılmadık. Kışın günde satılmadan, yayında da satılmadan, o yerde koy, gerek olmadan apartman satarıyor. Kançadan satma da primer. Var mıdır? 10 bin. Yani 5 binlikte var, 6 binlikte var, 8 binlikte boylar var. O koydum, sarmama kadar, o koydum, günlüğüne kadar. Misal için, Aytay'la, yerde bir salmanı bir 55-60 kilogram olsa, o koysa 5 kilogram cümbeyse, Kaleşman'ın bazısı 8.500. Bunu kaç stop?
bazı satımlarını yardım olmadı. 180'ini de sattık, 200'den de sattık, 150'den de sattık. Bu yıllardan bu. Ha, şimdi bu dağı gündüz meselesi çocuk burada kalırsa yakında bu yıl içi çeşitli gerek oluyorlar. Yeni bir şey ulaştı. Bu koydu yaşlı bölgenin bir sebebi şu cündü yaşlı kalmıyor. Bu Kırgızistan'daki bir Mehmet'te kadar işleri okulatta özünün kolunda bulmamın derseniz sıkılmaya kalasın. Diğeri bu yakta tutamadık senden. 200 son vereyim cündüm ama bir yerde otur. Ertesi günü Osman'ın böyle geliyor, Kıtay'dan geldi başlar. 200 sonlu kattalık ucunu alamaz. Kaça ton ucunun var? Ha 10 ton ucunun var. Yani bu otur ama şöyle bize erken üstünün geri olamazdı. Ekimden geliyor dururlar aynı var. Niye aynı? Uşu cegilipti turnan adam men alam dep bağını urvada, düşürvada. O gelgen şikayet çıkardı. Tıngıya jürüyor. Men Kırgızistan'da seninle bu yakın cuma oldu. Uşunda farklı bir yol kalmaz. Emniyet için bu da kalırsa bu mesele çeşitli etti. Gökçülük uçsa gerek bilesiniz. Oştu Azerbaycan devinin canında 20 hektar yerde Kırgız Tekstil degen bir işhane var. Şu yakta zavod salınmadı. O yakta pahtanı da işletir, cündü de işletir. Dolayısıyla biz şu yakta bunu cündü işletirmem olsun, biz önce ve bizim Slovakya'da bu bayanı sistemi oyutken cündü gezmeler öte gerek. Bu şuradan dikken kaçınlar bağlısı iki yılında bunu böyle açıkta tutuşan. Kırgızistan'dan kaçınlar gereği. Dolayısıyla yündü çıkaran produktaya biz yündü şuradan bayağı da priyazlarıyla yasal gizlime yasalında çeyin geçiş kıyrak olacakta. Usta mesele olacak. Bu tekstil 2019'da da alanında zavodları bayağı aparatörleri gelip alanlar aldı. Bunlardan yetekçileri ve 2020'da şu cümlelerde biz alamazdık. Bu sonuçta size de bir yakta bir not koyduğu baksanız, burada bayağı kadar marketing, zıbıt ve gelen meselelerine özellikle yardım olup da böyle oldu. Ben de bir süre var. Ben de bir şey kaybolmalar. Ben Kızılkorgan'da Soğuk'tan aklım verendik. Tuğandar biz oturarız, otur. Mesela ben şöyle turgan Karasu'dagı Abdullah'ın şunday seminarı görsök, bu yerde suro жоопко келгенде аябай көп адамдар көп экен да дыйкандарчы. Бизде азыр бир аксакал сурай берип атат ушул менен алек болот экен дыйканчылык мененчи алма багы бар экен. Мен нени байкадым? Ал жакта толтура экен бизнестер менен чоң гектар жерлерде алмалар тегип анан көрсө булар уже жолдун ортосуна баштап калыптыр да иштичи. Суролор аябай көп экен, профессиональный суролор, анан жөнөкөй суролор болуп бөлүнөт да. Анан мен карап отурабыз азыр бизде алма менен үйгө жегенге деп же бир кой эми уят деп деле эгип коюшат да. Мына Абдуллах айтмакчы, любой сортуна деле карабай, эки көчө тап келе эгип коет. Же мурунку алмалары суунун жоктугунан көп урап калды. Анан эми бир жаңы азыр заман жылдан жылга өзгөрүп атат. Şu alma biznesini jandandырып, заманбап технология менен, заманбап көчөттөр менен сбытын дагы аябай чоң биригип ассоциация болуп, чоң сатып, айыл чарба министрлигин такалап, мамлекеттен жардамдарды алып, ушундай бир иштерди уюштуруп калгандан кийин дагы Кудай буйрса чакырабыз бул кишилердичи. Азыр көбүрөөк сиздерге дыйканчылык менен алек болуңуздар деп көбүрөөк ушундай семинарлар негизи бизге азыр талап ушундай болуп атат да.
Elderimiz birinci öçüret kızıгусын көбөйтүш керек болот да. А бул кишини мына үчтү чакырып алдык. Бирибизде бир Меринос бой боюнча кызыгуу жок да. Арабызда бир Алай район боюнча Митизгой деп айта берейинчи. Мериносду түшүнүп атасыздар да. Митизгой неме чарбасы жок да. Анан эмне кылып атабыз? Мына Көчкөн ака менен да кече сүйлөштүк, отуруп алып. Кегиле кооператив уюштуралы 7денби 10донбу 7ден көп болуш керек. Акчабыз жалгыз өзүбүздүн акчабыз жетпесек 7 адам биригип алып туруп сарайлар салалып, мына Мурдашка чоң сарай салынып бүтүптүр. Келди ошол киши. Эми мына 5 миллион сомго жардам алып атыптыр да. Ошентип биргейли кооперативдерди уюштуралы, ферма. Анан бул киши керек болот бизге. Качан? Эми кой алышыбыз керек. Кандай кой алышыбыз керек? Кайсы сортун алышыбыз керек? Каякта бар, канча сомдон? Анан бул кишилерди издеп калабыз да. Азыр эми бул киши көбүрөөк коюңар мындай сортто. Тарбис аке. Билесиз да, Алайдын айдап жүргөн элдин бойлору. Мен мына Абдулаканын жазган постунда аябай ардангам. Айылдыктар багы немистердин концлагери бар го. Ошондой түшүп калган концлагердеги пленниктерге окшогон койлорду айдап жүрөт десе, аябай чычалаган. Бирок чындык биздин койлорубуз кичине. Эми Аллахка шүгүр бир аз кисар койлорду баккандар көбөйүп калды. Дагы Митизгойго өтүңүздөр. Анын жүнү дагы өтөт. Биздин жүндөрүбүз не болот билесиздер да? Жайлоого барсаңар бир колот жыгылы жүн болуп жатпайбы, дыргыт жүрчү. Терилерибиз чердакта турат. Чирип. Жок. Азыр мына от сатырга тери завод ачылып атат. Вот 2021 аягы ишке кирет деп атат. Чоң тери завод. Бул жерде кайра иштетип эмес. Мындай бул жерде толук кожаларды, курткаларды чыгарганга чоң завод ачылып атат. Ихлас деген чоң компания бар, билесиздер. Кыргыз текстил деп мына Кең сайга 25 гектар жерге логистический борбор, мындай промзона куруп атат. Ал жерде бактаны, пряжаны, тыканды еще фабрикасынан бери. Плюс май, чигиттерин май завод ачып атат. Анан булар эксперттер анан бул кишилерге келиптир. Мына Өмүз акага келиптир. Мен Өмүз аканын өзүнө барып жолугуп келдик. Кегиле дептир. Мына коюңардын биз өткөзүп берели башка парода. Биз акча берели дептир. Түшүнүп атасыздарбы? Чоң компания ал Ихлас деп алар өтө бюджети биздин Кыргызстандыкына чоң. Алар айтыштыр. Кегиле бул информация катары айтып коеюн. Кеңиздер, биз койлорубардын сапатын өзгөртүп берели. Тияктан бияктан мына койлорубарды сатып жоготкула. Эмнеге Өмүз ага кегил? Аларда практика бар. Кана азыр силер сарайларды салгыладарды, кайрылалы ошо Ихласка. Жардам бериңиздер, Митизгойлорду хотя бы алып бериңиздер. Мына Көчкөн акага проектлерди алып келели, бул кишилер жардам берет. Болбосо Айыл чарба министрлигин чакырып алалы, керек болсо бир келип алып туруп жерге келсин министрдин өзү. Неге? Биз мына 10-20 ферма түздүк, сарайларыбыз даяр, жүндү чогулуп алып сатсак болот, этти чогулуп сатсак болот. Ошон үчүн мына кишилерди бизге азыр талап жок болуп атат да. Неме? Тарбис аке. Бизде ферма жок. Суроо бер десек биз суроо бере албай атабыз да. Кана жигиттер азыр мына бүгүн бир 100 адам келип берсе жакшы болот эле. Айылдын азаматтарына мен фермага кызыкчылыгы бар. Биз мотивация бермекпиз. Мына Абдулаке бул энциклопедия бул кишинин мээсинде. Любой жагынан бар. Суроо бериңиздер. Бул киши мотивация берген жагынан да жакшы. Ошон үчүн жигиттер мына бул секин болот. Мындай семинарларды дагы уюштурабыз. Азыр Митизгойдун баасын сурап алыңыздар. Баас эми 5000-6000 сом экен, $100 деп уктум. Айыл чарба министрлиги өзү интерес кылып, мамлекет аралык немеси Новосибирскийде ошолго бир мен дагы жаңы уктум, бир крайлар бар экен Россияда. Жакшы тоолуу райондордо миллиондон койлору бар экен Россиянын өзүндө. Перевозду сүйлөшөйлү, алып келели бул жака. Ошон үчүн бул боюнча дагы бир иш чараны жакшы айыл өкмөттөргө барып уюштурса окшойт, ким макулсуңар. Мына кишини деген жылуу жерге чайын берип,
алып келели дагы. Ya çay bile içmiş böyle de bozum olmuş gerek. Bozma da gel iş kolata gelsin. Ошон үчүн бурунчу өмүр акке айыл өкмөттөргө жаздан баштап ар бир айыл өкмөткө семинар уюштурсаң окшойт. 14 жолу уюштуруп өткөз. Элди топтоп берсин, депутаттары келсин, мугалимдеринен бери сүдүрүп алып келип, кана Веринос койго өткүлө, же бир Кисар койго өткүлө. Биригип кооперативдерди уюштуралы. Бир элди ойго түшүбүз керек болот да. Менде bir soru var. Hazır tuganlar var, alma boyunca, mal çarpası boyunca problem olup var. Buna Mirenosuydu, bakış gerek. Bayır gerek Mirenosuy olsun. Bizden alayda var, uyan gündü paradası oldu. Son alayda bolgun oşunda, bilimle kadaysa bolgunda. Hazır bu bilimle aytkan en tura. Alma boyunca dağı tura. Alma boyunca yemesi başka. Almanı jasasak bolguday turgan. Alma, al bekanın ketmenden jarana turgan nerse. Anan oyunan hareketlen jasa turgan nerse. Almanın 3 sortun sürüşte atar. Almanın başka sortlarını da gösterse olur. Özümüzdün ilgeriden ösüp gelген sortları var. Alman kılga karaş gerek. Buna ökümüz komşumuz. Bunun 400'ü, benim 300'ü Alman var. 400 olup kaldı, Malatya da. Buna çarpı boyunca. Kim Miranos koydu bakısı gelmeydi. Bakımlar geliyor. Келек. Aga şart olmuş gerek. Aga memleket garanti olmuş gerek. Davay, buna bak kaperasta kurasınlar. Buna koronu salış için bunanca 1000 somak söylerim. 500 milyon, 7 milyon. 10 adam biri gelsin. Cemini çöyün gözünde erdaysın. Kredit bunanca prosent binen, bunanca şurada törüyorsun. Talastan bir gördüğün bir tenşandan bak geliyorsun, bunca sonda. Bunu yerge bağasın deyip, memleket şart tutsa alacakta değer. Biz artık tör yana açıyoruz. Biz al, buna kişi duraydı. Al periyotta öften bir sazmalında. Bak koydu kanday bakış gerek, kança cem veriş gerek, kanday koldaş gerek, bardığın bileyiz. Bırak memleket tarafından şart yoktu bunda. Ben şunu, bu inem aytıvatak tör ya. Memleket eldi kolda kişiyle götürmezsen, ak koydu bakış kıyın. Versin, krediti versin. Benim buna 10 bala biri geçse, 5 öyle biri geçse, patriotlar var. Geç yok bu. Koro sarayı salınsa, toyut orada durgan yeri bolsa, onadan biri yuvası, 5 öyle. Memleket cenabı pay derse tutturursa, salası emez, terşandan, Rusya'dan da gelip bağır. Birinci memleket, Ayı Çarpma Ministri de, memleket de uçlar yerdinde götürüş gerek. Yerde kanıp götürür. Yerde aile hükümetlerde patriotlar var. Aile hükümetler bu kişi duraysan, muhallimlerden beri düşündürüş gerek. Hay, bunanda şart bol otar. Bunanda akça verir. Buna yerge koro salasın. Buna koronun sağıtırgan yerin buna. Buna akçanın buna yılda töleysün. Buna çağır birikkile. Buna dağıl bağalı. Gününger bir hakikaten, peringer bir hakikaten memleket bir çile vermese, karpayın elinden konu işleme gülbetirim. Şu oturganlardan ham çıkartır. Men ak koydum bak, bağamın degende var. Kim bakpay? Ak koy, конечно, problem. Ama düşünmüyor. Al mirovoy standartı gete turgan mal. Miranosunu koy. Joğotu al, kayra oruna keltirip turabı. Birinci menin oyun boyunca elge şart düzüp beriş gerek. Anan kooperasiya söz tutuş gerek. Al bir kişinin kolundan gelmedi. Yok degende 5, 10, 15. Anın ciğeri bir oluş gerek. Orası bir yerde oluş gerek. Anın başında turgan adam özü senet marşıcı kaç ekini oluş gerek. Veterinerli oluş gerek. Oşun tolgon tokoy problemini şu memleket o zorcakını çözse el bağat. Мен де шерде bir söz koşup koyun. Tuganдар, biz memleketke kütüp oturmashimiz керек. Biz memleketni majbur kılışımız gerek da. Anı üçün biz 150 bala birigişimiz gerek dagı. Gerek olsa minustan dokumentleri tutturup alıp biraz sarayını dile salmay turup. Anan Köçkenakaya gelişimiz gerek. Köçkenakayаны aldığa salıp alıp gerek olsa topolon çağırışımız gerek. Qana bizge жардам берилет. Biz айтпасакчы, мамлекетте отура беребиz. Onu ben mында ачыгын айтайын. Акибе Замиракая келели, qana чогуу bir bekem işti başlasak bul çarbanı tirilsek bulur. Buga biz çogulup gelip durup biz заставить etişimiz gerek. Qana bizdin çarbanı
түздүк мына 7-8 аз. Азыр мына ошо айтып атпаймынбы? Мына Асылбекти чакырды. Бул жигит аты Асылбек, юрист. Булар айтып атат, биз добровольный юридический бүт жолдорун үйрөтүп берели. Ассоциацияны немени кооперативди кандай ачабыз, нотариальный кандай болот, келишимдери кандай болот, 7 адам биригип, коркпой 7 адам биригип бир бизнести баштаса болот. Жөн эле бука бизнести жалгыз колубуздан келбей жатса, мына так экөөбүз чогулуп алып ачып иштетели. Төлдөбүздүн акчабыз жетет хотя бы. Бир 50 бука баккангачы. Эми onun үчүн каалоо керек. Каалоо керек. Каалоону не? Кызыкчылык пайда кылат. Абдулла айтып атпайбы? Алмаңарды кымбат сатасыңар Россияда. Алмай эккиле деп. Значит, биз жүндү дагы билишибиз керек, кайка сатабыз. Буга боюнча менин информация бар мындай. 280 сомдон 2019 аягы 2080 сомдон сатылып, 280 сомдон. А Кытайлар 360 сомдон алат экен. Кытайлар киргизбей коюптур. Местный немелер. Мына туура айттыңыз. Анан Кытайлар тору катта туруп алып туруп, бекинип алып сатып алып кетип атышты. Кытайгачы. Эми 280 сомдон саткан каран 360 сомдон саткан жакшы да. Жүндү ошол баа да. Жүн деген бул жүн боюнча эле айтсак 4 сааттык семинар болушу мүмкүн. Эти митскойдун этинде май аз болот экен дагы. Өтүмү жумшак болот экен дагы, кафелерди жакшы өсөт экен. Эми ушундай бир информацияга бай адамдарды издеп табалы дагы bir план кылалы, жыйынтык чыгаралы экен. Марттын мынанча числосунан баштап 14 айлык өткө көчмө семинар кылалы дагы, бир уюштуралы деп туруп бир күндү. Азыр айтабыз ушу. Сиз туура айттыңыз. Азыр мына семинарда айтып атабыз да, мамлекет тарабынан кандай жардам болуп атат. Ушу мамлекет тарабынан деле жылда жеңилдетилген багыдай дотациядан неме берип, наличие акча берип, колдоштурду оор мамлекеттин ушу. Анан жеңилдетилген кредиттер берип атат жылда. Жылда алабыз где-то бир 32 миллион, 35 миллион тегерегинде Алай районунда ушу айыл чарбасына, мал чарбасына талаачылыкка да кредит алат. Ошону деле гана мындай бир иштеткен киши жок болуп атат. Исайтова көтөрүп, мына жулуп ал иштейин деп, сиз баардык шарттарды түзүп атат, мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Ошонун аркасынан түшүп иштей турган. Анан ушу барсак эле банкка барсак, баягы карызыбыз бар, же бир жакка барышып болот. Анан мамлекеттин акчасы ондо кайтарып болот керек экен да. Ошон үчүн болот. Анан жалгыз адам туура айтат. Жалгыз адамга мүмкүнчүлүгү жок азыр. Жок, иш жок. Иш бирок жалгыз өзүм жалгыз мен койбагам деш ол мүмкүн эмес дагы. Жасай да алабыз, пайдасын да көрбөйбүз. Азыр эми кооператив чогулушубуз керек.